Gicigo giki kia Laikipia Rũgongo gikoretwo gĩkĩiguĩka mohoro-inĩ nĩ ũndũ wa maũndũ megiĩ ũici wa mahiũ, kũruithia airĩtu na kũmahikithia marĩ anini, na nĩ ũndũ thirikari ya Laikipia ĩgetete kũhũrana naguo kugerera kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo. Wakati ya mbele kama Erika yetu na wengine, wale watoto walikuwa wanapelekwa shule sana ni wale wasasi wao wakuwa na mali, kwa sababu wale wako na mali wanagawia, wao wanaenda busi, wao wanaenda ng'ombe, wao wanaenda hiyo. Lakini dakika ya mwisho tumeona hata hiyo ushungaji inaenda kitupeleka vibaya. Unajua wafugaji wamezoea kuinvest sana sana kwa maneno ya mifugo, lakini wakati huu tumekubaliana na tunashukuru kwa sababu tunaona hata watoto wa kike wamepelekwa shule. Aikari gũkũ maugĩte gĩthomo nĩ kĩa bata mũno kũrĩ o nĩamu maraheo mwĩhoko mũno nĩ arĩa mathomete na makegwatĩra mawĩra maumĩte gũkũ. Tangu tulipojua umuhimu ya masomo tuliweza kuwasomesha watoto na tunaona watoto wetu wameweza kutusaidia. Unaona watoto wetu wameweza kupata hata masomo ya hali ya juu. Mandugu zetu wakubwa ambayo wako mbele yetu tumeanza kuona wamesoma, unakuta wengine ni CECs kwa county kwa sababu ya ile masomo ya ground ile walisoma. Tunasema tuwang'ang'ania wale bado wako nyuma yetu na wale warika yetu ambayo wako university waweze kusoma zaidi. No na kuri uguo MCA wa Mukogoda Irathĩro Paul Shuel augĩte kuri na icigo itarĩ iretekira guteanĩria ũndũire wa ũici wa mahiũ na kuhikithia airĩtu a thukuru. Kuna sehemu kidogo pale kufuatilia mambo ya kurukuri, mambo ya sieku kidogo, party ya Makurian, hapo ndio imebaki unakuta ale marriages hiyo. Lakini sababu ya leo kuwa hapa ni kwamba tumechagua hapa kuja kulaunch hiyo mambo ya basari ili tuhakikishe kwamba wasichana wameweza kusomeshwa. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Laikipia Jacinta Kore augĩte arĩithia aya nĩ makoretwo na nyota wa gũthomithia ciana ciao, ũndũ ũrĩa ũreyonania kũrũmĩrĩra namba nene ya arĩa marahoete basari ona akorwo ti othe maraheirwo. Wanafunzi ambao waliweza kuapply tulipotangaza hii basari waliapply 1700 na tumeweza kupatia only 855. Hii inaonyesha kwamba watu wanatamani sana kusaidika kwa njia hii ya basari, ni fedha tu ndio haitoshi. Kwa sababu tungekuwa na fedha ya kutosha, tungeweza kuwapatia hao wote 1700. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimu.